Karibu mwami moyo kwanje, karibu mwami moyo. Kaza mwezi natakange bananga Bishop Frank Mwere Omodo ndila mukasa bananga Fellowship Church of Christ in Kenya, the best pastor, senior pastor na Kisama Church of Christ kubranya sayo tumuno kubeso wa mu Posta Nyota TV mwenye hunde kereza nonde uchaka Jumatatu saa 1 mpaka saa 1:30, Jumatatu kuololo kutana ya saa kulinda moyo kwanje, karibu mwami mwami yechomi we muheru wa wanunde kesa saka bulanu engolo wa bulanu ndako khore khore wala msunga wala ba not ashamed mbulesoni nori muyeso yesa wala Matthew omulyango kwe 10 omstari mudidi kadatina chibiru nende kadatina jidatu mbulesi yesi oli ofikira kwese emberu wa bandu siesi ndakamfikire emberu wa baba yangu mwikulu mana ulana onde kana emberu wa bandu siesi ndakamwe kane emberu wa babolu mwikulu so ndikasana tu warambwe yesa bola mbwe mbulesi yes oli nyole soni khulwe khola nyasaye banyasaye yesu havonele soni nada wala mbono ulao lomma khola nyasaye mumani nyasaye overe samani kana kai kosi no lo me khola nyasaye bila esoni otangase njili ya nyasaye bila khutia, otangasa kufa kwa Yesu bila buti, otangasa kufa kwa Nyasaye, kufa kwa Yesu kumsalaba okusihwa okuvuka mbafu okuyobuka mbafu nendo kubonakana niyo ibalanga ngambe good news habari ndai. Abantu bamenye beruha asubuhi na jioni nibachotekeleza amatangazo ku radio, nibachotekeleza amatangazo ku TV. Matangazo kaba buliranga asika bichanga good news, kaba bichanga mavi nawe umufana kama matangazo kwa bulire kulo abantu batanu mu munyumba ndalo musajja no makasika abana bahengira mu lori akone good news. Abantu bane barere matatu yahengira mu mutaro abantu bakafuye no good news. No chakulu ku TV umbano kule magaseti kao abantu bala bateresa ngesendo okuleta matangazo mavi oleta ubudinyu osome ubudinyu bukira osala kuno no wirambe news kasini good news hakadawe. Habari ndai no kufa kwa Yesu Kristo kumsalaba. Habari ndai ni Yesu Kristo kusikwa. Habari ndai ni Yesu Kristo kubuka mbafu. Habari ndai ni Yesu okubonekanira aveka savaye. Eyo ni habari ndai. Na zakira staus tubo warambi Yesu mwena abola mbwe mbulesi yesi oli bonera esesoni okuyale emberu abantu desiyesi ndakamvonere esoni emberu alatange unjibula. Yesu anamemanga na kutamamani musiyane fe mkhale fwe isikasabulana khubora mbuta bomuti okhubola ku Yesu khulinde bandu baloko lakini khasiba khabora bandu buloko lekha badawe khulobera bikhole byaboni bikaranga umundu atadakho bora bandu meloko habadawe khulinde bandu baloko lakini khasiba daranga okingula oyala Nyasaye abundu khabadawe awu umundu ndabere se Biblia ni yasabe mfukonde atemi Biblia ndamungule Biblia ulowera no mundu la otire otadako kinge Biblia mwadharani habadawe adaho kise Biblia Biblia ni kwa Nyasaye kinge adharani reho kise kwa Nyasaye khobona Nyasaye khobona Nyasaye bado bana boloko ke obona uli umzunga wala shameful, you feel ashamed of being a Christian. Be a Christian ne wala imuno msana fwe o ya labu Yesu Kristo yafwa ya sikhwa ya mambo kumsalaba ya sikhwa ya buhomba fu
ne khole maana sana lyo khero ya lesde desiro khero ya re bantu bosi kato book appointment jo ya president wala president yeso ya khera na khobe desa ya khoba obonera yeso esoni imanisa sino bola mbu obashemde botabashemde muzungu abola mbwe areta video datu muzungu abola mbwe embarrassed, intimidated and ashamed. Mbonekha kwe ukuma moyo kwao lekho tia oyara bandi kwa nyasaye mbukhulobera abantu ballokoha veyi mubulamu bwa bushalo kuno bulani ono ke ibandi bali kasoda ko boranu mbwalo ko habadawe kasonyo oyara abantu abari njema kasonyo ora abantu mbomukiyeno yakirwa azonyo ora abantu mbu yeso yakhira esiyeno azonyo ora abantu mbu yeso yabuhombafu azonyo ora abantu mbu yeso yakhira kufwa msane fu mkhane fu ngasinga yeso yakhira kufwa efu esi bamuyala kujokira kufwa kwa khafwe kwa khasi ndio lakini uchobuha mbulamu uwite bukirira kwa hamenye mwikulu ho esembuleso ni okubora mbu yeso no muone omoyo kwange mbuleso no kubora mbu yeso yabo kwa msalaba mbuleso no kuyala yesu kristo abeja bange mbuleso ni okuyara engolo ya bulani zibiza bulani turi ya bulano mbu yesu kristo no mwami kandi yesu kristo no mwayo omoyo kwange kandi yesu kristo ndiye jaji omoyo kwange ndiye jaji wa bantu bosi ama jaji karubuzero kunokosi atakabere mu Supreme Court kacho jaji wa yesu kristo so mbuleso no kuyalira mbuleso no bona fumya yesu mbuleso no kingula yesu. I'm not embarrassed negandi hazo hanga iro yala yesu intimidated hazo hanga ira eune uwi hazo hanga iro yala yesu ndio yala yesu mumalai ndio yala yesu mububi ndio yala yesu munjala ndio yala yesu muhaire mkaire ndio yala yesu ulwe bundu weja corona ne serikali wala baso cha mkanisa dawo warambo yebula nyanda ndaka no cha mkanisa wadawe njaka mkanisa buli nyanga buli jumapili ndabe ya mkanisa khulowera ewe serikali khazwa khambora mbatayala yesu khanazo khambora bota cha mkanisa haba da chama mwenye kundira cha undira da cha mkanisa da chola amanya sana mkanisa asina manga ku TV anda asina manga munyumba yange haba na manga mukanisa enyumba yompa kwa abantu chola mama mani khazindi muti I'm not intimidated ndakusaya mbwe ewe wasubira kunyasaye utabaho intimidated nomundu yes omuza jaona atalokoha atakuintimidata atakukaira omulami mwasona atalokoha atakukaira la manyasaye na manikau humula yeso mwana nasaye ofa kumsalaba yafa kumsalaba mbuye umsacho mononi sumsacho mononi unyemberwa nasaye mbweni sura kumachaika yeso kaduka no kunjosembi change nduka no mundu womulai emberwa nasaye yeso fokwae esomsacho munyu otakwana dawe ndakabura kukora nasaye ndekalukania ndadashula bantu ndakuya bantu lakini singali nasaye bukana naze yanjenja nyalo kwefunga mwedumu laimuno nuungo sara ni mbwao sa nuunyeka ni mbwao sa nuukhoramba bini khule kharani nasaye khule vereza asindi jaji iyo khorema bikako khola madharau kako nyeke nange metako skodaka lakini bulaimbu yo bulekulu ekulu nene nasaye mshanefwe ekulu nera nasaye iyo bulekulu kiongozi wa dini yesesa bulekulu abafuani bali viongozi wa dini bose emibiri cyabo kirimu ngani banabi bose bakira Muhammad bakinondeto mibiri cyabo kirimu ngani bali ndasina nyanga yesu akhetera ndi khaba bose bafu ulwese we musani wefu mkhalefu obulali yose kwese kandi khasida khatyo ya la yesu wa Nazareti kandi khasuwa khanga iro yesu ya la yesu wa Nazareti
handa kasida avande soni to shy away ogo yala Yesu Kristo wa Nazareth be Yesu Kristo no ni nasaye no love rambo nasaye ri halonge sialo ndekulu yabo orera Adam ne Eve mbomtali yaho mzala kwa katikati kuna kabadawe babere sandale no mulie byombe byose lakini kuna mtali yaho ne mulia mchofwa ne mali singalinja saya bora to kweli ayenju hayaringe sisana yeja averesa Eve yaveresa Adam vari tu darra nyasenga liabo la mchofwa mani amundu afrikanga nedagala tu warambo singalu mwana omundu yani Adam yale tokufwa no mwana omundu Yesu Kristo na saye khandi yale ta wabandu obukhombafu manukhulweso bo Yesu Kristo yabukhombafu njala ka Yesu Kristo no ni khubo waranga bo Yesu bra mu Yesu wabukhombafu mbo wetu akhabukhombafu kulebero chofwe nyanga dala azoro ya no permanent overe tajiri overe maskini overe mukhongo overe king overe sina ochofo msiano efwe tifwa ya mbiri ochofwa esenjofwa lakini galinda subira mu Yesu Kristo ndine nde subira mbwe Yesu Kristo dalia hekyo bukule kathariae endaga nimbora mbwe alicha nemo niyo siyosi amubone oli China alimubona oli Australia alimubona oli New Zealand alimubona oli mu America mkulira alimubona mu ala alimubona oli mu Africa muno alimubona yesi nyanga ndala esakasilala hasi akete kangware ngana dundi muwongo yabona mbe Yesu ekire kangware Yesu niye kyasalo sichote ngara ha nenda kale tu warambo Yesu akete ne malaika ne bobe Petro mbeta leo badive ive mundio siyosi ahamubone ne abandu babi bachokuziroka Yesu Kristo nefe bamuyala ka Yesu Kristo endangane to warambo bibiri kefa ne biri bosusi usaro no chichoche enjwa ne biri bkhofwa makumba kefa ka habuhe ne biri habuhe ne ro acho ngira bibiri chono kuchoka luhanisi wa kuchobu ruhanga malaika omlaka Yesu Kristo mumiyoya chomenye bula wa kulinyanga kulweso njala Yesu Kristo ni manyire ndasome bitagana mandamera Yesu Kristo sibulozo aho na mzalefe bulozo aho na mahalefe be Yesu Kristo ni nyasaye ne Yesu Kristo abola mbwe ni ndio muyala ni mubondere soni ni johana dati isuwa betayala Yesu Kristo uno mwekula teko anjo kosekulu kulweso otava omtiwo kuyala injili ya Yesu Kristo naso mstari wa Rumi mstari kwa amulako kwa mbili mstari kwa mnaza wala mbwe otava muti otava nesono ya Yesu Kristo ngabole mbwe what's the gospel mluzungu mbwe injili nesina injili nokufoko Yesu Kristo injili nokusikoka osiwa Yesu Kristo injili nokubuhamvafu injili nokubonana kwa Yesu abaniabuha na kota sanusialo muno wanse mabona wamba buha na jamu kulu directly kazo kuyala ngaba lakini Yesu abonekana Yesu abonekana yabona arabe kavae Yesu akenda fuzalo nyanga bako mikanene abu hirombafu handi Yesu na abu hana jamu kulu abe kavae bamulingala na abu hombiri kwa ni kuchanga yake akulu ni malaika wateva kava Yesu mbwe wangora kava Yesu mbwe singalu mubwela na achatu ni mwabore nafuza Yesu yaheche adarani ana atani yaheche siro diri wale hahe kono yera zakasini Kenya hulisiro Mwafrika hulisiro ne Australia hulisiro usidete omba Amerika husidete lakini Yesu ni yaheche siro siya bulo Landu bozu wamubone. So, good news. Oba injili dai noko wa Yesu Kristo. Bere noko fwa kwae. Yafikiro fwa. Umsalaba. Ne munjili ya Yesu Kristo mno.
khuli nende amani kobulokore, khuli nende msama kwembi, khuli nende okhulokolwa otuso mumbi khulobera amani ka Yesu amachayi ka Yesu kana nende mani kosi bwe wafikira no batiso machi mangi ngalwacha machi mula wakutana na machayi ka Yesu Kristo ngo akutana nako watulamu noli esilongesi yaha wekholo umwana wa Nyasaye wekholo umwana wa Yesu wekholo mweka wa Yesu singalo batiso nyangira yo batiswa nombe wota batiso mshana somo kana ifwe kya kumungu omulokore kya kumundu muyari wa Nyasaye kya batiso machi nakho batiso machi mangi no tula machi mula uchobesi esilongesi yaha aka hare kare bakabwere ewo musate mubi ulaburi babwere Nyasaye kuosa machayi ko mwana machayi ko mwana wa Nyasaye kacho kutana nawe no machi no buha uchobuha msalo sindi efe valo ka hokena msalo no kena na ulitanga nawe lakini msalo sindi amaparo ka msalo fasi kalinga kau ewo talo ko na nda siku chara ngaba dawe ndahe komba mbweso loko owe mubulamu owe mfalme wa Nyasaye na hata kasi ndia ukubora mbe Nyasaye yecha bwe woni nase kuloko kulobere mbichao chiunya imbero Nyasaye hivyo khole vyange biunya imbero Nyasaye lakini no sura machayi kala sura mabanga Yesu no acha batiso machimange nembi chao chosiwa no khole kho bomusiano wa Nyasaye wo khole kho bomukhana wa Nyasaye obule kole buno bosi no bomundu mundu Yesu fikira kwa Yesu Kristo no loko hamza nefe lakini utasubira kwa Yesu Kristo uchocha muliro ata Waisraeli vayala ngamunivo enyumba yae vale kurocha mwikulu enyanga chira chi Yesu yari nateja lakini valabosi lu Yesu yecha yafa kumusalaba abakha Yesu Kristo bachocha muliro msyanefe so ewoni nase wale kwa uli abana ba Israeli be nyumba nyaha obulokore no muhimu sana wewe Yesu fa msalaba osiwa obuhanda kubonakana nenganga wewe ne faida wewe no buoni ya wewe no buoni ya kwesa kulweso tamucha Yesu dawe utambonele so ne habadawe utatiswa habadawe Pada wale mungu amenye umba Islamu ina beno wala kuyeso wana kuita haba bola Yesu wakuita ufire mu Yesu bobo lokoredes Injili namani kanasaye akareta uwonia akareta msamaha kiembe chefwe tende kalaka tuin akatutusa katu deliver o babare khule tabe yasaye urumbu boyo musuku setani nyange no cha kujela siosi no kula bandu no tangaza no boro muskari muhongo ejele otro kula bandu abosi baweho abantu abare delivered na efwe kalukwa de mumbi no khulire kwa Nyasaye no kufikira kwa yama Yesu Kristo no kuchaka batizo maji mangi enyange ya kware kulwa kwatla musibo Yesu musuku setani musiano efwe musuku setani ya khuwaya musuku setani yekomba sana mbache mu muliro nende bandu bangi khulobera musuku setani yari malaika mulayi mwikulu lakini yari etega se mwikulu ne mwikulu geze ibulayo mani yatupozelo kuno niye Nyasaye wesialo sino niye watawala so yenyanga yekomba sana ache nawe munyanje omuliro yekomba sana eyo wanga ikenaye lakini Nyasaye no mulayi yecha handi Yesu ngiyabola umuntu anafwa mani handi Yesu yecha usano na yafwa Yesu yecha afwa Nyasaye yecha afwa uzalo kono ninge yafwa yakirofwa yavuha ilana la kirzambo umuntu Yesu umusiani no musacha no mwana umusiani
bene bafikira ku Yesu Kristo batyo buhamva fu abe go ba fa boss mshana fa mgane fwe ne ba fa ne bari mu Yesu otalero taenda Yesu niye cyaba cyo buha lano ni wewe jibu yao o manye Yesu uno mani ne babuha handu buhe nabo umbadu babuha kutale nabo mumenye bula bukireranga okulobera enjili namani kala kale to bulokole enjili namani kala kale to obulokole otawotie oso nukunjile nyasaye manyambwe Yesu akweresa roho ye chuoni asia akweresa roho yo kutia habadawe asia akweresa roho yo kutiswa habadawe nosomeli ne mu Timotheo ba obiri omulyango kwa 2:7 itebele tabambwe bokosi ino tabamutikulo enjili ekukalisa mbwe manyamwe nyasaye omulokole wawonebwa yakuvelesa roho echuoni roho otali muti roho otatiswa lano ngaveza roho otatiswa oyo unosoma mu Timotheo wa 2 Timotheo wa 2 umulyango kwa 2:7 kubo warambo bulano mani va nende mani vande chuoni nosoma Proverbs maumika vina mnane mstari kwa 2 vande chuoni ngesimba omanyile bantu bolambwe balange simba mbwiri among the big five kile simba ne munyama mudiri zaka lakini baila ngambwe the big five simba irimo among the big five ba eskala balage simba mbwiri among the big five ne sina bolo bere chuoni nayo yo banakaza simba itani ya kakesa zani dira enjofu ni inina zamko ko enjofu ni afa ye bondera ya dire kosi ni dire mono ko ina anda ku njofu paka idi che bako kendo enjofu mani valie irine ndo moyo ko chuoni enjofu ne hongo yo banange simba ye karani ngazani icha ku giraffe ni kuya se simba ndo mtu ko ndezi bekwera lakini simba kuchaza ku giraffe mani idire pakiti se chiche vete giraffe valie simba kasagaza kumboko owa manyemba ko ngayaka ngoba sema mwela kambu umulimboko lakini simba itange mboko so umundu waloko ha endagani kubora mbo bende chuoni ngesimba vade suvira vana amani kulobera amani kanyasaye Yesu Kristo endagani tubora mbendira simba ya Yuda lani ngewengira mu Yesu Kristo no wana mwa kwa simba ngewengira mu Yesu Kristo wande chuoni nge simba ota kwaho mndo takutisa kulo ya lenjile utavana ra nyasaye so ni haba utavana lenjile so ni haba ya lenjile nyasaye mreho ya lenjile nyasaye kala no kunyekwa fo ya la kunyekwa sana kulango metakos nototemango oba dipsesi bihaba bakunyeka ngabo badahanga mbukweni nabo munyanje umuliro Yesu yafa kumsalaba mshale kumkhane fwe mbotile munyanje umuliro azwa akunyala abadawe kulowera no limu Yesu uli muhiri no limu Yesu hira no limu Yesu rinde chuoni no limu Yesu umwoko no mukali omwoyo mukali omwoyo kukinga manyeko omwoyo kukinga madharau ko zalo no omwoyo kukinga tabu jino cyose omwoyo kwa no muhongo kulera mbole mu Yesu sakiro le khara ngaba kunyakanga sakiro le nyakara ko le khara ngaba kuira na mukote sakiro le khara ngabantu bose bakudamani yanga nibakulanga meta kosi akafana katie obana kana sawa becha bako ulowera Yesu no buheri nyasaye no buheri familia kosi mshane fwe utabaneso no mu Kristo
utabaneso ni obo muyali utabaneso ni obo warabandu Yesu ngalwa onianga utabaneso ni okinge Biblia uore mwende mu ndanya ndangulo muri Biblia wala na verse Biblia ni ambo ara mu verse back ada ho kisebe Biblia no kisebe Biblia kisebe kwa Nyasaye kinge Biblia yao adarani na wala mu yari wa hata ya mfuko kuna mfuko noko kubiha itamalia itachafuka madawe kindi Biblia yao ikinge Biblia msharefado mwenye burundu wa Nyasaye ya la Yesu Nazareth yafu wa ulembe jao yafu wa ulembe jesiano umbulire mama udiraho inemebwe wa kulame Nyasaye baba Nyasaye obukosi ya ndemba vasi chose mwami huichembe wao sakasabulano nuko chomi mwami Nyasaye mboli baba umutakatifu watakatifu mwami wale ongese alo sinone ndivindu byose birimo bilorahana ndibutarorahana wala ambe bindu byose wala ambe bindu byose wala onge bindu byose Nyasaye mano bitula asi umuntu mboko bitawala na vyongoza wabere zo umuntu makesi karigeka mwami Nyasaye lakini ebindu byarahera kati kuzara wonde bindu bilayigo kuzara wonde Nyasaye yotubu kulana bitu irare bide kholirio kulera kuteba Nyasaye no jamo mwami mbotubere semani otubere sobuhiri ulesi Yesu buli kuwali no Nyasaye babo omekulu no jamo mudira obere semba basi abeno mwako joni atatio kuyala habadawe atatio kuyala bundu so sinari mwana skuli akuyala mu skuli nari mukolo emirimo akuyala na mirimo nari mudu yes nari manajesa akuyale mu Yesu mula akuyale mu vita era kulera mwe wene omwana mwe vita nari mudu yes akukambe umwana Nyasaye mbukulo bero uri Nyasaye sivera uri Nyasaye baba Nyasaye tokhonyanga Nyasaye tuyinwanga ubukhongo bwawo umwana ngotambo wako te kulero spirit azokola na dawe lakini uri Nyasaye mulai utuberesa shokulia utuberesa ngubo utuberesa yimenya utuberesa utubarikiane baraka nyingi cyo kuzalo kuno Nyasaye nako kozi katila yoli kokozi na mani kao kokozi na makesi kao kokozi na mabasi chao mwami kubira mbote muno ogesi Yesu buliro wano emusayiro mu Nyasaye na bero mu dero mu nyama cyo bubiri mwami mu dira ko mbere so bonya dira ko mama oyo lozarero yo dira ko muzoyo sarira dira ko mwana oyo na ambira bana bakire musukuli nyanga bulano mu Nyasaye mbutaka sekira cyawe bakende bole musukuli sikimirende mwami bere sama kesi basome kuleka tali ano biyano makona kwa Nyasaye obuheri abakambi bose bayali bose mu ministry cyose bani bali bana bose bayalaga ko kwaliro Nyasaye mu mwami bere sama ani bere so bukosya bere sema basi chicho mwami bere sama ni karo mtakatifu bayale ekwali obilo buti ani bilo buti so Nyasaye kande bere mwami Nyasaye okabulire kata tevere tawe ro mlafuanda bere no kuitela Yesu Kristo mwanifu amen. Karibu mwami moyo kwanje karibu mwami moyo kaza mwezi natakange bananga Bishop Franklin Mwere Omodo ndula mukatha bananga Fellowship Church of Christ in Kenya the best pastor senior pastor na Kisama Church of Christ kubranya sayo utumu no beso wa mu Posta Nyota TV mwenye kunde keresa nonde uchaka Jumatatu saa 1 mpaka saa 1:30 Jumatatu kuololo kutana Nyasaye akulinda moyo